الباب الحادي عشر دمبغال سابو ايغو ابانغال العارية no yewta en fi lubugol no hani ka hana ko baraji hon ɗum woni e mum. an samrata bun jundubi radiyallahu ta'ala an qala rasulullah sallam ne laaɗo maki alal yadi no fawi jungo ngom ma akhadat kongo nangi kon dey hatta to addi yaw hango jonnita ɗum alego sa yeyi a luɓike goɗɗum so min abdoullahi kala mi luɓima goɗɗum haray ko a garante ngal luɓal ha mi hetta si tawi boni an ka Allah dandu e muɗum haray a yoɓay haray ko a garantu mum si wonami muñanoma mi yafanoma si mi yoɓinima mi mara probléme mi mara bakkatu mi mara felore ka islam ko ɓuuri e raɓɓuɗude luɓal ko goɗɗo luɓi ko garantu mum haray jungo ngon hino fawingo ko ngo ƴetti kon ha ngo natta. rawa ahmadu wal arbatu sahul hakim. luɓal e kalifu no serti. kalifu so goɗɗo halfinima boni e jungo ma ko alda e welsindare sellata ka yoɓa. sa luɓike goɗɗo kadi bonirima si wona o yaafima haray ko ya yoɓu. wan abi hurayrata radiallahu taala an qala rasulullah sallama ne laaɗo maki addul amana totte hoolaje ɗen addiɓe maki kan addil amana tottu hoolare nden ila mani tamanaka faade kala hooliɗoma wala takun wata janfa man hanaka on janfiɗoma naferema kan laaɓanɗomo o. enen noon guine en daade musidɓe julɓe enen ne laaɗo ko haɗi ko ta janfo janfiɗoma ko ɗum ɓe haɗi naferema kan janfagol laaɓanɗoma ɗum ɗon hiɓe hirsi. enen noon guine en ɗo ndaare ko hooliɓe maɓen ko ɓen wonɗa janfade laaɓanɓe maɓen. si woni yimɓe piiri waɗi goɗɗo premier ministre ma piiri waɗimo président holliɓe no laaɓanimo ka o daro noon janfoɓe. yimɓe piira waɗa goɗɗo imam ƴetta nawnuɗo ma naɓaka docteur jo holli a hoolimo o yaha ɗon noon waɗa janfa fiitun no jiiba makko heewira winda lekkele ɗe tawata duwaka taksa mbuuɗi e ko nandita tawi ɗin ɗon piiji reno ɗen. rawa abu dawud tirmidi wa hasanahu moƴƴinimo wa sahahu sellinmo alhakim wastankarahu ko ɗum woni añimo abu hatimi arrazi. wan yaala ƴettama yaala bun umayya radiallahu taala an qala umaki qala li wi anila rasulullah sallam nelaɗo sallah sallama ida atatka rusuli si nelaɓe am ɓen ari kama faatihim jonnuɓe ɗon 30 dirhamu 30. qultu min ya rasulallah a ariyatun ko luɓal a ariyatun ene luɓal madmunatun ko fawteteɗum ɓe mana mo luɓike haray ko garante ha natta aw ariyatan mo uddatun ka luɓal ko jonniti gaɗane laaɗo maki bal ko wiyete luɓal ariyatun bal sikoni ariyatun luɓal mo addatun ko jonnitete ɗum kan si boni jommum yoɓay ñawliɗo luɓiɗo yoɓay si o nara luɓa ɗon yaafi. rawa ahmad abu dawud an-nasai wa sahahu ibn hibban. wan safwan bun umayya anna nabiyya wonde annabaji allah on sallallahu alayhi wa sallam e allah subhanahu wa ta'ala on welemo aywa har ko tafsir to wonno ɗe darde seeɗa e on yafoto. wonde annabaji allah on ista'ara minhu ɓe luɓinomo duru an dolokaji jandi yawma hunayn ñande wiri hunayn fa qala elaɗo make gasbun ya muhammad hara ko jattugol lan nelaɗo ɓe mana ko wippagol kala nelaɗo make oye wona ɗum bal skoni ariyatun ko luɓal madmunatun ƴettangal garante kadi wonde a jonnitate. rawa abu dawud wa ahmad wa nasai wa sahul hakim wa akhraja lahu hino yaltinani hadithun shahidan seede da'ifa lowɗum